druge strane posvetio jedan park koji zove Park mira, kao simbol 3 različita naroda koja su nekad bila u tom sukobu, koja pružaju ruku jednom da bude takva jedna statua, već imam viziju i već naslikamo obrise takve jedne ideje. Ja, na primjer, kao gradonačelnik Banja Luke imam jednu želju, ja volio da napravim park mira. Park mira gdje bi bila statua centralna 3 različita vojnika koja stoje na jednoj podlozi, da kažem tako, i da kažemo ljudi, to je iza nas. Danas mogu da kažem da od onog što smo rekli nismo odustali, naprotiv. Gradnja centralnog spomen-obilježja poginulim borcima u Banja Luci, na koji se čeka 30 godina, trebalo bi da počne ove godine. Od 18 pristiglih radova izabrano je najbolje rješenje. Ovo je posljednji, ali možda i najbolji trenutak kada treba ovo da učinimo. Prema tome, kocka je bačena. Ovo je trenutak koji smo dugo čekali i dugo najavljivali, rekao je gradonačelnik Banja Luke. Ovo je sjajan trenutak i velik dan da pozovem još jednom predstavnike republičkih institucija, sve ključne političke faktore u Republici Srpskoj da se oko ove ideje izgradnje ovakvog važnog, centralnog, monumentalnog spomen-obilježja svim ljudima koji su stradali i borili se za Republiku Srpsku, da to činimo i radimo zajedno. Firma koja je predstavila najbolje idejno rješenje jeste Ruting, a Nikola Dmitrović, arhitekta, je rekao kako je velika čast pobjediti na jednom ovakvom konkursu. Glavni koncept, znači, samog spomenika oslanja se na stub kao simbol ovozemaljskog svijeta i neba, to jest vječnosti. Stub u ovome smislu simboliše vojnika koji je uspravan, ansambl stubova koji su kvadratnog presjeka daje na monumentalnosti i čvrstoći i simbolizuje uspinjanje tih boraca koji su dali život za svoju državu, za Republiku Srpsku. Danas mogu da kažem da od onog što smo rekli nismo odustali, naprotiv.